A prve zadružne solarne elektrane u Srbiji biće izgrađene na Staroj planini u selima Temska i Dojkinci. U cilju prikupljanja novčanih sredstava za njihovu izgradnju, energetska zadruga Elektropionir pokrenula je kampanju Solarna Stara, a ukupan prihod ići će direktno lokalnoj zajednici. O kakvom projektu je reč i zašto je važno iskoristiti potencijal solarne energije u Srbiji, pitamo Anu Đokić i Sašu Petrovića iz energetske zadruge Elektropionir. Dobro jutro, hvala najlepše što ste naši gosti, lepo raspoloženi i nasmejani kao sunce, da se napune solarni paneli. Ajde, možemo da napravimo to poređenje. Sad, dajte da objasnimo našim gledalcima o kakvom projektu je reč. Negde nam je jasno razlog zbog kog ste odabrali Staru planinu, ali kakvom je projektu reč i kakav je uopšte naš potencijal kada je reč o solarnoj energiji? Pa potencijal Srbije uopšte gledano je jako veliki. Što se tiče solarne energije, mi imamo dobru osunčanost, mnogo bolju nego neki, na primjer, severo-zapadni delovi Evrope koji već uveliko koriste solarnu energiju, koja kod nas bi mogla da ima mnogo veći potencijal. Ako hoćemo sada da se prebacimo na naš projekat na Staroj planini Solarna Stara, mi smo pokrenuli ovaj projekat zajedno u saradnji sa meštanima sela Dojkinci i Temska i sa gradom Pirotom, upravo da bismo proizvodili energiju. I kao što ste rekli, sama Stara planina smo odabrali zato što je ona pokazala u stvari tu borbu protiv malih hidroelektrana koje su bile jedan, da kažem, obnovljiv izvor energije ili usmeren, kažem, na pogrešan način i korišćen na pogrešan način, neodrživ način. I ovim projektom u stvari želimo da pokažemo da energija može da se proizvodi na korist same zajednice i da može da bude u zajedničkom vlasništvu. A kolika je investicija, Saša, kada su paneli u pitanju? Koliko treba da izdvoji čovjek novca? Kolike su šanse da mi imamo tu platežnu moć da se bavimo panelima? Vi ste se odlučili za donacije. Jesmo, zato što ovo treba da nekako bude projekat za opšte dobro lokalne zajednice i zato pozivamo sve građane da participiraju, odnosno da doniraju onoliko koliko su platežno sposobni. Što se tiče cene panela, neka okvirna cifra je bila standardno 1000 eura za 1 kilovat. Međutim, zbog ovih oscilacija na tržištu i energetske... Jel smo došli do 2? Nismo došli do 2, ali možemo da kažemo da smo zajedno s procedurama negde oko 1200-1300 eura po kilovat. A hajde sad da objasnimo, jedan taj solarni panel, 1 kilovat, to je, na primjer, za televizor i frižider, ili nije? Pa, naravno, to pre svega ovisi o potrošnji domaćinstva, koliko ima uređaja, kakvi su energetski razredi uređaja, kakve su naše potrošačke navike, da li koristimo energiju više... Uzmemo prosek neki, koliko, na primjer, treba za jedno domaćinstvo, koliko ste vi izračunali? Pa ta neka cifra, ali to je cifra skoro svugde, nekih 5 kilovata bi trebalo da bude dovoljno za snabdevanje četvoročlanog domaćinstva. To je znači 5000 evra investicije. Ali da kažemo malo, da podevljamo, da kažemo da je to 6,5-7 hiljada sa novim. Mislim, čisto da bude tržišno, da bude u tržišnom kontekstu. Saša, samo nešto podebljava te cene poslednjih meseci. Sad ću ja na vas da pitam, ako podebljamo i na 7000 evra tih 5 panela, ako sam ja dobro upamtio, koliko brzo se isplate solarni paneli kao investicija? Pa kada pričamo o elektrani od 5 kW, to je, na primjer, na ove elektrane koje mi planiramo na Staroj planini, one imaju tu snagu i to su 14 panela. I ta investicija se po sadašnjim cenama električne energije isplati za nekih 10 godina, a bez subvencija. Država trenutno daje subvencije za prozumere, to su znači domaćinstva koja sama proizvode i koriste tu struju. Veličina, da kažem, ili suma koja je opredeljena trenutno za te subvencije nije dovoljna da pokrije interes građana, ali oni koji budu uspeli da ih dobiju mogu da pokriju 50% investicije. Pa dobro, i to je... Koliko se sad u Srbiji koriste uopšte paneli? Da. Znate neku brojku? Koji broj domaćinstva? Pa znamo da je za sada registrovano nekih preko 30 sada već prozumer domaćinstva, kupaca proizvođača. Ima više proizvođača, neki koriste za vikendice, to znači sa baterijama koji nisu povezane na mrežu. Također ima firmi koje su registrovane sada već i kao prozumeri i ranije, pre uvođenja ovih novih zakona, također kao proizvođači energije iz obnovljivih izvora. Tako da taj broj raste, ali je mali i dalje. On iznosi nekdo oko 1% ukupne proizvodnje energije dolazi iz tih nekih vetra, možda vetra više,
ali sunca nema ispod 1%. A sad, moj mozak je odradio na sledeću temu. Sad ja uložim, rekli ste za 10 godina, bez subvencija može da se isplati 14 panela, to je negde ta matematika, ali šta, na primjer, ukoliko neko reši da uloži u solarne panele? Da li kod nas postoji opcija, da li je regulisana ta i prodaja energije? Na primjer, ja sam vrlo jedan ekonomični potrošač i imam previše tih solarnih panela i proizvodim mnogo više struje nego što mi je potrebno. Da. Pa, kao domaćinstvo nemate mogućnost da prodajete, sem ako se sem ako, na primjer, preko zadruge se zajedno prodajete tu struju. Mi smo se opredelili da ove elektrane na Staroj planini napravimo kao proizvodne, ne kao prozumerske, što znači da će se struja koja se tu bude proizvela prodavati i sveukupan prihod koji će se na godišnjem nivou ostvarivati u narednih 25 godina će ići lokalnoj zajednici za njihove potrebe. Mi tu prvenstveno imamo u vidu lokalna udruženja koje se bave, one na primjer u Temskoj imaju biološki kamp, imaju muzej odbrane reka Stare planine i taj prihod na godišnjem nivou od donacija koje će dati građani, neka vrsta ovo perpetuum mobile kampanje u kojoj se donira za izgradnju elektrane, a novac koji prihoduje elektrane ide lokalnoj zajednici na veoma dug period. Imate li neke projekcije koliko je značajan taj novac, koliko je novaca u pitanju, koliko to može da pomogne zajednici? Pa to sad zavisi kakva će biti cena energije, jer se već najavljuje da će sigurno biti poskupljenja energije. Jer što biste vi rekli, Saša, podebljena. Da, podebljena će se sigurno, da. Ali neke naše projekcije su bile sad, to će zvučati malo, ali 300-400 eura na godišnjem nivou, a ako uzmemo u obzir ova najavljena poskupljenja struje, to bi moglo doći i do nekih 500-600 eura na godišnjoj razini. Da, s obzirom da ta sredstva proizvodi sunce, da se ništa ne zagađuje, pa i nije toliko malo. I to je veliki doprinos. Izvinjavam se, mi smo isto tako imali tu računicu kao pa malo je i ovo i ono, ali onda smo pričali sa meštanima iz Dojkinaca i Temske i njima zaista na godišnjem nivou 300-400 eura znači razliku puta 25 godina, pa kad se to sve skupa akumulira, baš i cifra onda na kraju nije toliko mala. Naći ćete vi način da podebljate. Sigurno sam da će ove donacije nekako... I za kraj, Ana, šta vam je nekaj sledeći projekt? Ulazite tek ovaj, ali verujem da razmišljate kao... Pa Elektropionir je energetska zadruga koja je nastala 2019. Možda je važno reći, to je jedna vrlo nova forma organizovanja. U Srbiji danas postoje 2 energetske zadruge. Mi smo nastali upravo zato što su postale prepreke za građane da proizvode energiju. U međuvremenu se, da kažem, ta situacija za pojedince promenila, ali zadruga je u stvari pokrenula i jedan kurs koji se zove Solar tehnika narodu, koji već sada imali smo 3 izdanja toga kursa. Nedavno smo držali takođe edukaciju za đake u osnovnim i srednjim školama u Pirotu i u Velikom Gradištu. I ovo je, da kažem, nastavak tih svih naših aktivnosti kao, da kažem, manifestacija u stvari te želje da se zajednički proizvodi energije i da što veći broj ljudi u stvari okusi se u tome i da budu učesnici energetske tranzicije, pošto je potrebno da svi budemo njeni, da kažem, deo nje. Mislim, ono što mi stalno našim učesnicima kursa govorimo, energetska tranzicija će se desiti, ali gde ćemo mi biti u tom celom procesu najveće pitanje. To je najveće pitanje, ali pričat ćemo mi još o tome. Brinu i podržavaju vašu teoriju i pitanje. Da. Hvala vam puno što ste bilo zaista zadovoljstvo bili sa nama jutros. Želimo vam svu sreću sa ovim projektom. Zvuči stvarno odlično. Odlično zvuči i pratit ćemo i šta se dešava.